El objetivo de la cooperación internacional de nuestra Cáritas es desarrollar la dimensión universal de la caridad. Más allá de las necesidades y de las situaciones de pobreza que existen en nuestras fronteras, ninguna situación humana nos es ajena, ninguna situación de pobreza en el mundo nos es ajena. Y por esa razón optamos por unos procesos de cooperación internacional que pongan en valor la solidaridad de nuestra comunidad cristiana. Formamos parte de la red de Cáritas Internacionalis, lo cual significa que en aquellos lugares donde hay una comunidad cristiana existe Cáritas y nosotros podemos tener presencia en esos lugares. Lau arlo edo esparru nagusitan lan egiten dugu nazioarteko lankidetzan. Lehenengoa, garapen proiektuak. Bai Afrikan, Asian edo Hego Amerikan garatzen ditugu lankidetza proiektuak. Sentsibilizazio arloan gure gizarteari erakutsi nahi diogu zergatik munduan gertatzen diran pobrezia egoera hauek. Hirugarrenik, larrialdi humanitarioak. Denok ezagutzen ditugu lurrikarak edo hondamendi naturalak sortzen diran egoerak. Horien aurrean ere guk lan egiten dugu. Eta laugarrenik, bidezko merkataritza. Bidezko merkataritza nazioarteko lankidetza departamentuaren barruan sartzen da eta ekonomia solidaria deitzen den horren barruan ere beste alternatiba batzuekin batea, lanola, banka etika, kontsumo arduratsua edo gizarteratze iniziatibekin batera. Azken baten, gizartearen edo pertsonen zerbitzura dagoen ekonomia batetaz hitz egiten ari dira. El modelo de economía y sociedad actual, con su sistema de mercado injusto, genera pobreza y vulneración de derechos humanos y bueno, pensamos que esas consecuencias se pueden evitar y por eso reivindicamos un comercio más justo y solidario. Nabarmendu nahi dugu badagoela voluntario sare zabal bat, gehien bat parrokitaldeak eta eskolak dira, bidezko merkataritzako sentsibilizazio eta salmenta postuak jartzen dituztenak, beraien inguruan lan garrantzitsu bat eginez, sentsibilizazioaren inguruan eta gizarte justuago eta solidarioa baten alde.